Ngiyabingelela abazalwane. Ngibonga kakhulu bazalwane ngale nkonzo okusijabulisayo ukuthi sesokhonza sesijabule ngoba wona ujalekelo ngoba cabanga abazalwane sokhonza kahle siyazi ukuthi makushiwo njalo asibali engicabanga ukuthi umfundisi khona kushilo kodwa ngazi abaphethe amabhayibheli ngizokhotha nje amavesi amabili bese ngihlale phansi ngoba ngifuna ey'nganeni zami bazalwane ngithanda ukuthi kumtshele ukuthi kule nkonzo esinayo namhlanje kubile kufanele masikwenze asisuke la siye ngale khona sokuthola izinto zethu zila kodwa khona izinto zethu nazincinde khona asiyeli ngale sokuthola ngibonga ukuthi abazalwane bazothi babungathi abazalwane basebukhweni abanye abazi ukuthi abazalwane abangiphethe bangaka babebona mhlawumbe sisontile esikoleni babone ukuthi badla lethu lengane kanti ibandla lethu lifunekile khona izinto-ke ngifuna ukukhuluma ngazo nawungabheka lapha zijwayelekile lezi ncwadi zimbili ngizokhuluma ngabavangeli kakhulu nawubheka uLuka 8 bheka uNumber 22 ngifuna lapho ukuthi khona izinto ezisele okufuneka sibe nazo yangithandeke uma uzokufundela ufunde njengedikimela abantu lokho ufunda njengedikimela iyazwakala right incwadi ngokaLuka 8 uvesi 22 wathi-ke ngolunye lwalezo zinsuku wangena emkhunjini yena kanye nabafundi bakhe wathi kubo asiwele siye ngaphesheya kolwandle basuka ngithi bazalwane izinto zethu azikho la kodwa zingaphesheya izinto zethu bantu abasha azikho la kuningi sihluleka siyangcinda khona izinto esingazitholi ngisho umsebenzi akulungi kodwa izinto zakho zingaphesheya funeka abantu esizohamba nabo sho ukuthi bantu abasha nikusasa ni kodwa besichitha isikhathi angihlanganisi ngithe bavangeli bheka lapha kuJohn 3 uzobheka 35 no-36 ngifuna abazalwane ngoba izinto zethu azikho la ngingabuka ngelinye ilanga uJakobe udakwawenisa ko ngelinye ilanga uJoshua uwenisa konke uzubeka uzukhetha khona
madoda ade wathwala manje kuze kwesikhumbuzo ngoba weniseko izinto zethu zingasali lana ngoba sisalalana simile bazalwane izinto zethu aziphambili abanye bafuna imendo abawutholi kodwa imendo ungaphesheya ngoba nasesikolweni uphasi ngoba izinto zakho zingaphesheya kunjalo baba mfuna bazalwane sambeni sonke izinto zethu azikho la zingaphesheya ubonile la ijele bani ufuna futhi okaJohane 3 uverse 35 uyise uyayithanda indodana wanikela konke esandleni sakhe 36 okholwa indodana unokuphila okuphakade kepha ongakholwa indodana akayubona ukuphila kodwa intukuthelo kaNkulunkulu ihlezi phezu kwakhe bazalwane ongakholwa indodana soba nabantu abakholwa indodana ngoba ufuna abantu abanokuphila okuphakade ngoba ulahlekelwe ukuphila okuphakade siyahlekile izinto zakho amen ngifuna bazalwane wedele awuyiphinde uyabona umzweni u-35 kodwa uthini awumphinde kancane uyise uyayithanda indodana lapho nje lapho uyise uyayithanda indodana bazalwane uyise uyayithanda indodana ngiqonde bazalwane ukuthi ngiyanithanda bantu abami ngiyanithanda ngithanda abantu abami sekukubi ngiyanithanda futhi ngifisela izinto zenu bantu abami zibe zinhle ngoba yinina eningabaholi basasa futhi nina enizosho nithi umkhulu washo wathi asolele ngaphesheya ngoba yinina enizosho lokho kusasa ngiyabonga ngalamazwini ngoba isikhathi abengizobachaza isikhathi uNkulunkulu alibusise uNkulunkulu aligcine amen.